Yes, welcome again to our YouTube channel. Kuri uyu mwanya tugiye kugaruka ku kibazo kiri kubera muri Kongo gihambaye. Mwese mwarabyumvishe ko mu minsi ishize bishe abasore n'abakobwa bagera kuri 200 babagongesheje amabeni, abandi babicisha amashoka n'abandi babicisha imihoro kubera ko ngo abo ngabo bari ibisambo. Ariko nanone bongeye bica abandi. Kongo kuva yashyiraho minisitiri mushya w'ubutabera, ibintu biri kuberayo ni amahano, kwica abantu biri kuvuza ubuhuha. By'umwihariko umuntu witwa ngo ni igisambo cyangwa se azwiho imico mibi, ikindi abangamira abantu muri sosiyete. Abo bantu bari kubica nabi ku buryo ku munsi wa mbere bajya kubica bafashe abasore bagera kuri 200 n'abakobwa 16, ubwo bose hamwe bari 216, baragenda babatenga mu muhanda. Nawe wumva ibyo bintu byabereye muri Kongo burya ari amahano. Bamaze kubatenga mu muhanda bazana ikintu cyitwa amabeni, bazana biriya modokari binini cyane by'amabeni, biragendeye banyura hejuru bose babica gutyo. None bongeye kwica abandi, ariko bo abo bishe bo basi babaye amahirwe ya nyuma yo kuba babasha kuba basezera ku muryango wabo. Waragendaga ugahobera mama wawe ukamusezera, wamara kumusezera ukagenda bakakuzirikira ku giti bakakurasa isansi ryo mu gatuza. None bongeye bica abantu bagera kuri 70. Aba bose bapfuye bishwe nabwo urupfu rubi cyane, kuba bakwicira amaso y'ababyeyi bawe, umuryango we wose bakagenda bakawuzana kugira ngo bibere n'urugero n'abandi bagiye gusigara, barangiza bakakurasa ugapfira mu maso yabo, ndetse bakanakurasa wari umaze kubasezeraho bari kukureba. Urumva ko ni ibintu bigiye bitoroshye. Kandi ikindi kibazo kiri muri bino bintu, ntawe bari kuburanisha, upfa kuba gusa bagufiteho amakuru makeya, ntibaza ngo babaze n'abaturage ngo bimeze gutya na gutya. Niba hari nk'umuntu ukuzi uri mu buyobozi akagutangira amakuru batiriwe bajya kukuburanisha, ubwo nyine tayari urwaye ruba rwamaze kugera, nawe nuguhita bakwica batiriwe bagisha n'umuntu n'umwe inama. We gusa mu gitondo uri kujya kubona baje kugufata ngo uri ibandi, uyu munsi uyu n'uyu uricwa, ndetse bagahita bakujyana gutyo. Ahashira nk'iminsi nk'ingahe ukabona babajyanye ahantu bagiye kubica. Ari nuko nk'uko byanabaye ku nshuro ya mbere, bakica abasore bagera kuri 200 n'abakobwa 16, babita abajura, bamwe bari no kurengana, ariko kubera ko nyine baba babatangiye amakuru bakabica impfu ngizo batiriwe banababuranisha, kubera ko gusa batanze amakuru kuri wowe. Ibyo ngibyo biri gukorwa na minisitiri mushya w'ubutabera w'iki gihugu, ngo by'umwihariko ashaka gutera imitwe y'iterabwoba muri Kongo, ngo ashaka kuyitera ubwoba, ariko ntabwo azi ibyo ari gukora, ko amarira ashobora kuba ari kuriza abaturage bo mu gihugu cye, aribyo bishobora no kuzatuma n'ibi ngibi ahubwo yitaka agiye kurwanirira bizamupfira ubusa. Aya makuru rero yakomeza gucicikana, haba kuri TikTok, kuri YouTube no kuri Instagram. Nawe ugiyeho wayabona uburyo kibishemo abantu bagera kuri 116 babanyongesheje amakamyo, bakabatenga mu muhanda, imodokari ikaza ikabanyuraho, imivu y'amaraso igatemba ku buryo nta n'umwe wabasha kurokoka. Babishe urupfu rubi cyane kuko kuba imodokari zabanyura hejuru, umva bagenzi be bavuza induru, nawe uzi neza ko iyo modokari igiye kuza ikagucaho. Ni ibintu bitagiye byoroshye cyane. Gushimira ariko abanye muri kino kiganiro, ngero twabanye and Isaac Sibomana, ngusaba gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye.